Maumira ma uthuthuria uria utafanitio thukuru-ini wa secondary county ya Machakos uronania ati Ruthiomi rwa mbere na Ruthiomi rwa sheng ni rucungiriirie hanene hari maumira moru ma arutwo a secondary. Maumira maumanite hindi ya mashindano ma mathomo ma githweri kuria arutwo monanirie uritu hindi iria magucokagia ciuria. Murutani wa githweri thukuru-ini wa airitu wa Muvuti uria niwe Sonye augite ati arutwo aingi airitu matugiritie mathomo ma githungu na guteaniria mathomo ma githweri. Mtu ambao naweza kusema tunaiona katika somo la Kiswahili ni kwamba wale wanafunzi ambao ni wasichana wanapenda kujihusisha na wanajihusisha sana na Kiingereza. Murutani David Omwaka uria thukuru yake ihotanire mashindano-ini maya augite ati hena bata wa gutugiria mathomo ma githweri. Ona ikite Ritana kuri arutwo ria guthoma mabuku maingi uria kwahoteka niguo kugacirithia mathomo mao. Kiswahili kimedunishwa sana miaka mingi, na sisi kama walimu wa Kiswahili tukaonelea ni vyema jinsi ambavyo tunasema ya kwamba Kiswahili kitukuzwe. Nasi Muringe uria hotanite mashindano-ini maya augite ati gutumira Ruthiomi ruria rwagiriire niguo kumuhotithiria gukorwo ari wa mbere. Arutwo a mwaka wa mwisho thukuru ya Machakos Township nimeranire kwirutaniria hindi ya kigeranio kia mwisho niguo gukorwo mari a mbere kaunti ino ya Machakos. Kilichonisaidia kuibuka kwanza ni kupamba insha yangu na kutumia msamiati bora katika insha yangu. Gloria uria ni murutwo wa kuma thukuru wa airitu kwa kuwa nimeweza kufuzu kwa nambari wa pili wa Kiswahili na pia nimekuwa nikijiandaa kwa hii mashindano tukiwa na mwalimu wangu. Otera Muthingi TV, Jitago wa Boy wa Mugo.